ঘৰ শিৱসাগৰ মোৰ হয়। তিনিচুকীয়াত আমি চাই হিৰো অপজিটত থাকোঁ। মই 2014 চনত যীশু প্ৰভুক গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। হয় হয়, মই নিজ ইচ্ছাত গৈছিলোঁ। মানে মোৰ সমস্যা আছিলে নিজৰ পৰিয়ালৰ, সেইটো কাৰণে মই গৈছিলোঁ ঈশ্বৰৰ ওচৰত। কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে মোৰ স্বামীৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। মোৰ নিজৰ শৰীৰৰ ৰোগ ব্যাধিবিলাক হৈ থাকে, সেইকাৰণে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত গৈছিলোঁ। নাই, একো প্ৰলোভন দিয়া। মই নিজ ইচ্ছাতে গৈছোঁ আৰু এতিয়া মানে মই নিজ ইচ্ছাতে নিজ ধৰ্মলৈ ঘূৰি আহিছোঁ। এৰি হিন্দু ধৰ্মত অহাটো মানে মই মা দেউতাৰ কাৰণে মই নিজ ধৰ্মলৈ এতিয়া ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ল। মোৰ ইভাগে মানে নিজৰ হেৰিয়ত নাছিলে। এতিয়া মা দেউতাক যদি মই এতিয়া মা দেউতা কিবা এটা পাতিলে মই সেৱা সৎকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে মই মানে নিজ ধৰ্মলৈ ঘূৰি আহিছোঁ। নাই, সোধা নাছিলোঁ। অতি শুভ লক্ষণ যে আজি এই মহালক্ষ্মী পূজাৰ দিনাখনে এটা খ্ৰীষ্টান পৰিয়ালৰ লগতে আৰু এগৰাকী আই মাতৃ উভতি আহিছে। আমি তেওঁলোকক আজি আমাৰ যি বৈদিক পৰম্পৰাৰে তেওঁলোকক আমাৰ পুনৰ নিজৰ ঘৰলৈ উভতাই অনাৰ যিটো পৰম্পৰাটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ ইতিমধ্যে। আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰে আমি সমগ্ৰ অসমৰ সমাজখনলৈ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে স্বধৰ্মে নিধনং শ্ৰেয় পৰাধৰ্ম ভয়াৱহ। গতিকে নিজৰ যি ধৰ্ম, নিজৰ যি সংস্কৃতি, ই অতি চহকী আৰু অতি পুৰণি। গতিকে এই চহকী সংস্কৃতি আৰু পুৰণি আৰু চহকী সংস্কৃতি আৰু ধৰ্ম এৰি অন্য ধৰ্মলৈ যোৱাটো আচলতে অনুচিত আৰু তাত গৈও কোনো শান্তিত থাকিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে পুনৰ আহিব লাগিব। আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোক উভতি আহক। আৰু আমি এটা বিশ্ব হিন্দু মহাসংঘই এটা সংকল্পও লৈছোঁ যে সমগ্ৰ অসম আমি যিখিনি খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মলৈ গৈছে হিন্দু সনাতন লোক, তেওঁলোকক উভতাই অনাৰ কাৰণে আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান মুক্ত অসম গঢ়াৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ। सबसे पहले आज हम तिनसुकिया जिला समिति विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से लक्ष्मी पूजा की हार्दिक बधाई देते हैं और साथ ही जिला समिति आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही है कि 3 परिवार जो अपने मूल धर्म से क्रिश्चियन धर्म में समाहित हुए थे, वो आज अपने सनातन धर्म में वापस आए हैं हमारे बैनर के अंतर्गत। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। साथ ही ये हमारा एक लक्ष्य है कि पूरे असम को जो क्रिश्चियन मिशनरीज का जो आतंक चल रहा है धर्म परिवर्तन के लेकर के, इसको उन लोगों को इसी मन से मैं चेतावनी देते हुए गंभीर शब्दों में भर्त्सना करता हूं उनके इस मानसिक स्थिति का, मानसिक गुलामी का, जो अपने विदेशी फंड को जनरेट करने के लिए भोले भाले लोगों को आर्थिक प्रलोभन देके और भी किस्म का प्रलोभन देके वो इन लोगों को अब बरगला के अपने धर्म में समाहित करते हैं। और साथ ही हमारे सनातन धर्म के लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ और आह्वान करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार के प्रलोभन युक्त बातों को ना समझते हुए, नहीं उसमें डूबते हुए अपना ही धर्म को ये करे। क्योंकि अगर वो प्रलोभन देता भी है तो वन टाइम ही वो करेगा, बाद बाकी आपको हमेशा अपने ही खर्चे से चलना है। तो ये इससे थोड़ा सा दूरी बना के रखें। साथ ही जो भी हमारे आसाम के अंदर ये चल रहा है, इससे वो लोग मतलब ना करें, ये स्पष्ट रूप से हमारी ये भाषा है तिनसुकिया जिला समिति की तरफ से। साथ ही हमारे राज्य सभापति भी उपस्थित हैं। ये हम लोगों का जो मुहिम चल रहा है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।